Pre godinu i po dana, srpsku glumicu Ivanu Panzalović verenik je pokušao da ubije pucavši joj u glavu, a odmah potom izvršio samoubistvo. Igrom srećnih okolnosti glumica je uspela da preživi. Danas živi srećno, a konačno je uspela i da dobije veliku pozorišnu ulogu. Beogradsko dramsko pozorište kao poslednju premijeru u sezoni izvešće komad Tenesija Williamsa, Mačka na usijanom limenom krovu, a jedna od uloga namenjena je Ivani. Rediteljka Nataša Poplavki ima težak zadatak da ponovi uspeh kultne predstave sa Oliverom Marković i Snežanom Bogdanović u glavnim ulogama, koje su igrane krajem 50. i 90. godina prošlog veka na Crvenom krstu. Glavne uloge poverene su Marini Ćosić i Stefanu Radonjiću.